Десь на правому краю Бахмута. Правий фланг даже. А я б лучше вообще десь в Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 21 Desember 2022. Video pendek tersebut menunjukkan dua orang tentara Ukraina yang sedang berbincang bersama. Diketahui dalam pembicaraan kedua militan Ukraina itu, diantaranya mereka membahas tentang situasi menyedihkan di tepi Artemips. Para militan Ukraina itu mengeluhkan kerja tempur tentara Rusia yang semakin ganas, sedangkan komandan mereka memiliki ketidakmampuan menghadapi hal tersebut. Video perbincangan singkat oleh kedua tentara Ukraina ini dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Hari ke-301 Rusia melaporkan 347 pesawat Ukraina, 186 helikopter, dan 2.689 kendaraan udara tak berawak serta 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Десь на правому краю Бахмута. Правий фланг даже. А я б лучше вообще десь в Бахмуті був, я їбу. Пиздец. Нахуй не цей край, блядь. В Бахмуті стрілкові їбашать, а тут артилерія їбашить. Все. І вони вокруг нас. Якось так вийшло. Воги, хуйоги, блядь, всяка залупа. Якось так вийшло, що ми зайшли з всіх сторон ворога. Пиздец, не туди. Командири молодці. Герман отдельный привет. Че, я за троих проведу себя. Следующий фотку вони за. Ладно, пофиг. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!